Pemirsa nyangre pengrau libur Nataru, penincapan padikrama sayan ageng ring Indonesia. Krama sana liburan keabtiang medui tanggung jawab, tur wijaksana ritat kala milih genah wiadin destinasi wisata. Napi malih Omikron sampun ngeranjing ring Indonesia. Menurut staf ahli bidang manajemen krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hengki Manurung, krama wiadin angga usaha patut stata ngetenin rasa waspada, tur nenten ngeluputang prokes sangkaning pandemi durung matilar. Ngemal amongan utawi tanggung jawab sane keutamayang inggih punika becik kemargiang protokol kesehatan prokes 3M saha nganggen peduli lindungi sane kebuatan antuk nyelehin kawin tenang anggo ring destinasi wisata Inucap sejeroning usaha nambakin pupulan wisatawan hengki ngaptiang mangda kerama wijak milih destinasi wisata rauh mangkin sampun wenten destinasi prioritas sejebak Indonesia minakadi Danau Toba, Lombok, Belitung, Labuan Bajo, Manado, tur sanelianan kaptian anggo usaha nenten ngalpeluputang Kaptiang angga usaha nenten ngeluputang amongan ipun punika mawinan paiketan dane dahat nyokong ring kawentenan sertifikasi CASE sane presiden wangun rasa percaya krama wiadin angga usaha perkanti sane becik pantaraning angga usaha kabuatang sajeroning nincapang panureksan ring destinasi wisata rumasuk ngicen pamidana majeng pengelola Pet Prade kapanggihin wenten pamurugan Bali Pos Kuningan.